Yes, all right, abafutuye bari Nkore Media TV bitanu mwe bari munonga kandi amazina ni MC Mashoko Nkaburejo. Erizo batijari nyumwengura kandi turi press conference ya Israelika numanyangu Israelika n'umushunguzi w'amani kandi ashaziremo guteka mekivuru wena Max Pro. So ebirabo na mwenda nimbeta mbase kuba numwija hari nyumwengura Gardens niho turi kwisha kubatiri naharu kwisha kubayene so yeye kandi wena Max Pro. So mwisha mba supporting mwije mushyiho supporting Western kandi rizo batijya press conference yenko kuna nabagambere nsa kubantu bereka buri kimwe kiruho buri kimwe kikutambura mesho uriya kamera no mweta off Savage the man of all seasons kandi ni wari kukwate kinte cyone kimurabe no ni wari kwata buri kimwe kimurabe no mureba kandi wese nakwatana byone byari Nkore Media. So nimbagambira ati mugumeho mutakaragaho mugume no mbokinga Nkore Media TV Nkore Media utakagira handa wa chama basa kubereka buri kimwe kiri kugenda mesho kuberekana bamwe abaroho abayakire mwanya kandi abonye bamabakireho kandi nabandi bingi bariye nibeja so just we yakumireho takaragaho banyamakuru beyanjure then tereruke abande batari banyamakuru wano mango ryo munyamakuru kongo shitamere ombesho ngozi oyimukemu abanyamakuru mbashitama kunuya so twaza kutanduka uri munyamakuru niwe kare twakutandukana na Jona Media oyanjure then nabandi okay amazina ninye Jona wa Jona Media tabimanyirire ondijo microphone tera tuketwe na so wotagishanjiraho yanjuraho bina kimanyiraho yetampikira. Okay, tutakakire bibuzo twineho young talents abani nzazo zeta yanjuro umwari yomwe akara kinga bativera mu bagenda mukamwe nabijo mwanya gukumberaho press conference mwe na musisikiro butaza mu ndongo kandi mwe bare kwija hakironkechi cha press conference ya Israelika and Max Pro murimo gwatureta aha ubwo press conference kugira ngo tugamba ashonga kwera atambure mbona nko mukoro because igino show yanje yo kubanza kwatandika kweshongora nkuko bagambira kwatandika kweshongora mutekateka ngo nubwire buringa just n'imyaka 2 2 years so mwe bari kwija mwena kandi mbacha nabashemererwa muri y'abamani ubutandigamu ukumberaho abuna atandikira nabo day 1 utangiye kweshongora na hati mwe bare munonga nani ntandika kusima nimanza kusima aba media personal bona bija muri y'abamani musisikire ntakeberwe organizer dem swag bari kunyitirizamo wakanteka mu plan yawe katotiza like no basa kora concert ninde bahariho ba MC ba DJ ba MC abona ba DJ tukwatagana ngo kantuza kwicizana mpora so pora music notandika mpora kamwe ushanga ikintu cyakwasiri ngatandika nico shongore kimwe cyakweta tukore ruhangano w'amani kuna bibiri nacitera narabantu mu bacipikinga nayo nje cyakabiri usisikire ya Terensiyoni amuntu nacimangwe katera Kenya na Tanzania urukwakana ubwo aze kweyiya so tujendo misho simo mwami Poromota Nicholas from day 1 up to nakanyicirizamo nati yarugaruka injiri ijambara ni mukunda munonga ukati naye ndakunyanjura izina nibiza kutora ubwire buri kandi tarabaske so ize shaye ciruho Kora and Beyond yetire makasente okuntegeka ahani umwengura Gardens so nimbasagambira abantu bona baryokwe abatabasa kwija omwanya ogu kumanyangusho eria nyumwengura Gardens echeshongoro toza kubantu launching so different album launch
ndakusisikara so ateze shaitu muntuza you are so different baze bakange muninga tumkwera bakange mukaje ayo banaye you are so different oya huiro muri bari iwe toli nkabari gwamasanyaraze gwabasinga kale tonda bisandali kankuje mubali we ija tulebe arakukwate hakarebe kututuze ngo mwerere nkuri solemere hakubiwo culire iwe toyine ntanana okijuro kumanya tindija kubagana kukwiha mubana orya gumori yo mwana so taro kukura nzaguma turi abana paka kurura kubi arabari ya speed bari yakugenda konke chingwasa kubagambira mwe bari kunsupportinga support yanyu ne yamani necintu chamani kandi abakwenda kunsupportinga ntata bari yo kubona bararebe interviews zo twakora aha press conference eji like ichwataga na support ordinary no mtwaro VIP ne cheshatu VIP chetano silver table mtwara ashatu gold table mtwara atano kana ba sponsor tubetaga nambo natikina kansala munatije n'umugati gwa timu tinkumanya baba ochi kandi sho neza kubaho ebirabira na mwenda byo kwakashata ukwezi kugenda kuturuma mumasafu teka ngo numa gukwija no gwenye no guturuma ya ahandi inyuma yangu ina bakwenda kugenda so ninza kuba ninga ino kwenda kumbuza kibuza ryo arabasisikiye nibenda kumbuza so nza kandi ndebuzo byanyu Mr MC anisha bangwe bibuzo bitakabiro ho tubanze tufune message ku rugo wa Encore and Beyond atebekanise izerayika atshobore exactly shoeji erumwa beshongozi nkabahi atugambire ibintu birumwe birungwe birumu briefly then nawe tumukwate then tuze ombanda beshongozi abirije kushajika izerayika koko nabasimire nyongera kubasima munonga kugira mwe bari kuhagira izerayika from day one nimbasima mwe nabamukwatireho narebaho mwami Sokoto bayazahi nawe nkashanga indeho izerayika aho mukutandika Nicolas mwe bari kwisha mwenda n'aba media mwenda hati egishoneza ko hebera 2009 kandi okwezo kwenyine kandi nitutekateka ngo egishoneza ko yamana munonga abo kubaba izerayiko gwa inabahagize bingi nitija kuba surprised mwashanga aho nahijwire konka hat concert ko kutwagambaho concert aba ordinary bakwana bashashura mutwaro gumwe kandi VIP shashure 3 kandi VIP 5 then silver table ne mitwara 3 rero kandi gold table ne mitwara 5 abeshongozi twine bingi munonga abo kuba nyonkanye nka promoter wamara akwangatandika promotion 2016 goko 2016 16 nyirabeshongozi bingi abo nkoziriho nabo nambuye n'ubana bampurira nbaza kwija batagira abo kuba okubanza ngo megaton tukakora hamwe munonga mu cyber space kumarubwire bwinji kandi hati ntukikora Martin nawe nakuba tishendekerize twino mweshongozo bakweta Spider MC nawe nanda kutishendekereza then abeshongozi ba Western abinji abo kwa wana ureba Afuraya yitu norebaho ngo and many others abeshongozi nibaza kwa bari binji nibenda kutishendekeza binji aba gospel nibenda kwija abasakira nibenda kwija abakweshongore ryo bunyakare nibenda kwija abo kuba Western mujimango tukashara muhatwe hagira ikibanza na media dina beshongoza binji tubina list ko kumukubimanya bona ni babasa butaba baba dia poster ninga chipande konka beskare ni nko kwecheshongoro tuje cyo kuronkinga beskare ntubantu tuzakureba umweshongozi witi izerayika na nogo we yayishongure nawe Max Pro konka ntubamanyisa ngo buri kimwe cyo natwashterize na mwenu posters ziriyo zishobora probably today or tomorrow twaza kuziteka mu town banners nyingi nazo zijire ubuti-shirt no bureba mwenu buri kimwe cyo naturiyo tuteka omutegeka turiyo tugezaho kukitereza stage zone twapangise egyo matwabibwine so tutekateka ngo ekintu nshaka ko ecyamana mununga konka ecyamana imbasima mwe bare kutwagira
kandi abaratware content eji mu gitambuze kugira ngo nense yongere kumanya kandi yongere kumanya abeshongozi bitu nkaba na munonga bo mutima murungi abaruwiringi kugira ngo Western egiraho yahika abo kuba Western eji hinahe kuruga kandi hinahe kuza yondi kwijo mu industry ya Western uko shanga abeshongoza gyomwe babiri aruva kweshongora bonga ubwa kari munywano wanje Rasta na n'umucyara we konkati kijire ni kijja cyagaruka kandi cyasigara nico kimwe so okukihaho nitwetaga ngo nabeshongoza abandi nabo bimuke kasaramo nagira bu ya managinga mu kigati bagira bu ya managinga umuhanga agira bu ya leta nabandi bagira bu ba leta deno shange industry yabanungi yabanke ya kampani yo kushanga Gravity nakora Kingsa nakora Kenzo nakora nabandi bakora kandi industry base kubonera ahandi mwe bari munonga. Okay, Izerayika tuwagamba nshonga yenjura Nyawe nkomwe shongozi kandi munano wa Izerayika nimpamya ngo ediso neja kubonera munonga kuba line up yaine yatebekanise erimada kandi nanye rhythm nazitebekanise kandi nimpamya ngo abeshongozi bona bad straight and clear tija kuba turi ahebera na mwenda byo kwa kashatu 2025 kuhagira Izerayika abeshongozi nibingi munonga kandi kwa Mr DM ko yagamba tabeshongozi tukasharaho kare ko yahagira just it is right kurga no kushanga ngo maybe communication ne better ho konka wa communicating no mweshongozi nitekateka ngo ukayizereka ko kwatwikirira katugambira ngo ine show kandi twentumanya ngo industry no kuyambagana so turi ready kwija kumusupportinga to encouraging abandi beshongozi gumande bakore ibintu nkebi kuba kutuguma tukora concerts tuguma toreka bahadizi bitu ngo ya willing kugenda umisho nitwe nkabeshongozi mbongera kutagira munonga so mongere aba media nimbasha bamongere kugumana promoting music ya hanuya kandi na no kugumana mu manyisa abantu ebirungi bitari bibyo nkabeshongozi kubanka Izerayika nipamyangu yanjirangu Nigeria atakwatagana muje na ba MC na ba DJ tikumanya bwaci imangu nazana kuva kicyakubakiro twenda kukireho kimwe umweshongozi na DJ na MC twine kuba tugiye kintu kimwe aba bloggers we need the industry at top so ebirabiro na mwenda tijaha supporting Izerayika can't making sure ngo industry ya Gumeria top the new and the old talents twena tushemera kwa turi ya new mwengura supporting Izerayika. Thank you very much. Nkinebyo gamba tanabugamba kwe ebiro abirna mwenda abantu mwe nabari ahero kwa bari no batureba tubashaba mwije ayino mutwara gureta inebera girete ayinesha twagerete niwe kanwa kagamba mwenyini mateno nija kubandi ya kubahereza wa vibe wona ekinanisha nanisha bayitura kumwe twashobya mwe mutusasiremo ni 20 tukaba mahoro mbwenu tubasima bamahoro kutatayimu umwe nabasaka kwata bureka teka akubatine cyo ramukore kukimwa barabuteye mwena tubakunda muno eberabe na mwena byo kwakanga turiya aniyo mwengora ije tagero mojo yargawe niyo tokamanyo ndijo nabasakuzayo nabandi mwe bare muno nabagambire twine tayari West kandi team eryaha tinkumanya ahizo bari yashombe ndatayo ka streaming live aba streaming na live mbishana tinkumanya so twine hobe ya Zin ZJ nawe yarga aha tayari West twantushaba tumuhereze yo microphone atugambira ubutumwa okurgo muri tayari West. Okay, we bari mnonga MC Bigman kandi mwe bari mwe nabijaha abanyamahurire influencers bloggers content creators ninduga tayari Western Beazini ZDJ ninkora program ibe kweta twinuke extra kandi ntwiraha nimwe Izerayika tukatandika nawe ejinkore and beyond yamutegekere niyo yankozere kandi ne yanje kandi ninye wayo so nito tutegekere Izerayika oyirewe cha tayari West itunga tayari West echo kubanza cha byona turiho kujangu tongere amani ga talents na no exposinga
talent sisi twino mu Western Uganda. Kandi washanga ejesha already turi ya press conference nchimanisa nekirabeho ashoyejo nituza kuchereka inyama cyo kwenda kunywa n'ukinywa na nebya meza nebyo kunywa so mutakarga mutanywire omushabi imuka ushano ne Jona Media n'abagomba yokwera twakusema no watirito kwatsa byabo kubiri tandukanyisanye kandi kwatirizaje ben paza kugarakayo bari batigaranye kandi kwase soyeje itabantu bensa buri umuhereze sente zo kwijaha ebe byona nabashaka ndukora bari mwezi ni mwana wa Yesu Kristo mukama witu wa muhiru twine ba DJ kandi twine nabeshongozi nabo enshongejo niza kubanduza ahabeshongozi beyanjure nabo tubamanye abo kuba tukubamanya sebo amazina no kutambuza microphone mpaka kuriya amazina manyeta KSG Music ananyiniza press conference ya Izeraika. Mazina ni Mwanje Frederick wa Iceman DJ Mr. Mazima nanyiniza conference ya Izeraika mweshongozi wa wihanga litu yeah. Amazina ni Beyazini ZJ Serebo Wambara. Nija ni nduga ari tayari West ni TV erihari akashozi akaka mukuzi kandi ni ngora program bakweta twinoche extra nanye nijabwa Izeraika ntari wanje wata mwecho nanye kankongeserezo ni nduga TV West ni ngora chambuka na weekend na nomnene serezo ndi DJ wa TV West kari amazina ni Wanyeta Promoter Nicholas ni ngora na DM Swaga Izeraika gutukamutandika hamwe noni ndgar konjiri so binje mbamutakumanya nyonka shitera konjiri so Izeraika munywana wanje niza press conference yeye. Yes, amazina ni Nyerona DM Swaga Promoter kandi promoter wa Izeraika kandi abakubasa kurebaho Nkora and Beyond niyo company mutegekire so ninye nchikwasiremu abo kuba idea tukagireta twena nashimirwa munongo kubarebaho mwena banywande banje abunkozereho nabo ntakakozereho nabo kansaramo nashimirwa kureba kandi ijo ubu twantenda kuto press conference nyuma kuwa inzire kuburaho twajangwa ubwo mucwezi yabura ikintu nchibasa kwanga so twashebererwa munonga mwe bari kwija mwena media zazijya zona mwe bari. Yes, Mbanyeta Megaton, the field marshal, kandi mwena abari abanyamakuru tubata meshitinisa mwe bari kutatai mukija press conference ya mwana wetu Izeraika. Thank you. Mwasiba kurungi amazina nabanyita Matt Henry nashemerwa kubandia Mr. Hemba. Thank you. Okay. Mukurice y'umukanto wako mukashonshire cyako hati abwenshonga yo bwire kandi twinaho TVs ezikwenda kukwata Izeraika rugamba then zikagenda abwenshonga yo bwire so kashi microphone nangu naenda kuyanja tunafuna message TVs ezimwenzenda kuruga Izeraika so Izeraika ntwenda ugambire nsi yona abariyomba kureba utugambire kintu eki nkoko kitandikire na nayiwisya echo tuku expecting muki so gambira abantu really ahashweji tubase kujimanya wabo tatushangira aha inamba zese muziriho n'ubuha kubacu papura iyo no basa kutera tukore delivery aho kubona ntonto basa kugireta kandi ubundi n'ubundi waremesubwa no basaka office ya Nkora and Beyond company kandi je taxi park muri Mbarara so naho no basa kubona ticket kandi njangu nanyumwe ngura ntuza kuzitekaho kugira ngo ubundi wana ugenda naho ubase kwijo gitungeho
kandi n'ugundi muringo gwo kugitunga gwa twatireho gundi nagwe ntuza kurukagwa mu nyisi bari munonga. Okay. Kwa kuba hari ikindi kibuzo cyakira bitu twenda kwakira Vice President wa Western Bloggers Association Shifa Pro twakwakira ni manto kabura cyo kwenda gamba press conference eji omudakike mwe then tuhendere no kushaba.